Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kuSimansoni sikulethela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi umlandeli kaMthandeni ke ukubona kugwala ke ukuthi ke abalandeli ke bakhe lapha na ke Ukhuza ke umfowamPongose bekhankase ke ukuthi ke beyovala ke lona ke ipage lakhe ke uSiqiniseko lapha na ke ku-TikTok mbukeli. Lokhu kuza nje ukuthi ke ipage lakhe ke uSiqiniseko ey'nkundleni zokuxhumana lapha na ke ku-TikTok libe selireportwa ke ukuthi ke imali ivalwe ngempela ke kwaba njalo ke lavalwa ke lona ke ipage lakhe ke uSiqiniseko lona ke umlandeli ke omunye ke wakhe ke uMthandeni uthi ke lokhu kukhomba ke ubugwala kubona ke abalandeli bakhe ke lapha na ke Ukhuzana ngoba ke fana ngabe ke bayamziba ke noma bengamnaki lento ke esho ke uSiqiniseko hayi ukuthi ke bekwazi ke ukuthi ke beyovala ke lona ke ipage lakhe njengoba ke uSiqiniseko kuyinto ke naye ke azondla ngayo ke futhi ke okuyinto ke ayiphilisa ngayo ke kulona ke lela page njengoba ke ekwazi ke ukuthi ke epromote ke ingoma zabantu ke abantu ke abanikazi ke bengoma ke bekwazi ukuthi ke bemkhokhele ngokuthi ke apromote zona ke ingoma mbukeli. Ngabe ukuthini ke okwakho ukuphawula ngalesi senzo ke esenziwe iwona ke futhi ke ama-donation ukuthi ke reporte lona ke ipage lakhe ke lapha na ke uSiqiniseko kuwona ke uTikTok awuye lapha na ke comment section sizwe ivuvu lakho mbukeli ukuthi ngabe ke wena ke uthini ke lapho. Nansi ke ivideo yakhe ke lapha na ke omunye ke ongumlandeli ke wakhe ke lapha na ke uMthandeni ke umfukamanqele. Siyabonga. Into le yabantu abazoblock ama-page abantu ngoba bethi hey uSibani ucheme nobani manje siya report i-page lakhe liyabhenwa bayabheda nje ubugwala leyo nto leyo mfethu ubukhulu ubugwala mfethu ngoba nabe iqhawe labo leli lamshawa mfethu lashawa ukhwalithi ngempama wonke umhlaba lo walixolela wasithayi no mfethu kuthi kwenzeka iphutha indaba bona mfethu bengakhuza abantu bethi hayi no Sibani siyakhuza bengafuna ukumkhuza ke besho ukuthi hayi no siyakuziba straight. Social media lo mfethu abanye abantu baphila ngo-social media, abanye abantu baphila ngokuba live, bebe live social media bethola ama-gifts, bepromote mfethu ingoma zabantu, baphila ngaleyo ndlela leyo. Ngoba niyabona ukuthi niyahluleka nina manje, senibona ngathi manje sekufanele ukuthi kucindezelwe abanye abantu hayi. Indaba ningashaya ihit. Kanti leyo mbongolo le ayikhipha nje, wayikhipha leyo mbongolo leyo, wayethunywa ukuthi ayikhiphe. Ngoba phela wakhipha imbongolo yena, wakhipha imbongolo. Yabhonga imbongolo khona kuzoba yintsha khona kuzoba imbongolo uyabhonga imbongolo sefanele kubhenwa ama-page abantu manje mphuca abanye abantu izinkwa zabanye abantu emlonyeni ngoba ngisho nawasha uquality la wamshaya uquality hayi ngaboshwa uquality akazange zambophe washo ngithanda nokusuka bayiphutha wayeko kanjalo akumuzi umuntu kuba kuba amagwala nini nivala ama-page abantu ey'ngane zabantu ngoba nakho nisaba ukuthi ingoma ayikho ingoma mingekho ayikho nje bakwethu njengamanje silalela oMenzi noLimit sekuyisikhathi sabo last year besilalela iGucci naye bekuyisikhathi sayo lokhu silalela oMenzi noLimit nangoya uzasolalela abanye futhi ingathi ingoma mingasavuki mase zama manje ukuthi cha vele mingekho ingoma isungekho mingekho nje ingoma isungekho angumusi ukuba ubugwala leyo nto leyo musebenzisa ubugwala usebenzisa ukuthi mina ngiyazi hayi naphinda futhi nahlonisa unyaka ngokungemthetho la emva kwalokho menhlonisa unyaka ngokungemthetho kufanele sibekezele manje nisebenzisa ubudlova hayi kahleni bawethu kahleni mina ngilona le ukuthi nje kube khona ama-page abantu azovalwa ngenxa ukuthi khona umuntu ayicommentile eSouth Africa mfethu it's a free country umuntu unombono wakhe ngoba nawe nje unombono wakho nami unombono wami nomunye unombono wakhe wakusho ukuthi umbono wami uright nombono wakho umuntu unombono wakhe yebo iKaizer mfethu ngisupport iPirates mina iKaizer mfethu angisupport vele ngizokhuluma izinto ezimbi ngeKaizer ngithi abadlali babo ababhad iKaizer selokhu yagcina ukuwina 10 years ago umdlalo loyo mfethu sokumdlalo lo le ndaba ukuthi manje vele omunye umuntu mfethu mesupport okunye uyagxeka indaba le mekuthi nako unihambeli kahle mase nibona ukuthi kufanele kubhenwe ama-page abantu amagwala nje ingoma mfethu ayisekho iphelile ingoma anisenayo ingoma yekeni nje manje yabona uma sithi last time besilalela uMthandeni lokhu ukhona oMenzi noLimit akube yibona koMenzi noLimit abenziwani manje ababalalelwayo wonke umuntu unikezwe ithuba nafuna ukuhlezi kuyini njalo into kuyinjalo njalo nesiqhova ke manje ngeke ukusalela umuntu ethi hayi suka